kuri uyu wa mbere abatabazi bo muri Maroc bakomeje gushakisha abarokotse umutingito ukomeye wibasiye iki gihugu mu ijoro ryo kuwa gatanu wahitanye abantu barenga 2,100 ukomeretsa abagera mu 2,400. Abamaze guhitanwa na serwakira ikaze yabaye mu mijyi yo mu burasirazuba bwa Libya mu mpera z'icyumweru bamaze kurenga 150. Guverinoma yatangaje ibihe bikomeye kubera imvura n'imyuzure byatejwe na serwakira Daniel. Abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Niger barezeho Ubufaransa kohereza ingabo mu bihugu byinshi byo mu burengerazuba bwa Afurika nka bumwe mu buryo bwo kwitegura igikorwa gishoboka cya gisirikare cy'ingabo za CEDEAO kuri Niger. Ubuyobozi bushya bwa gisirikare muri Niger bwijeje inzibacyuho y'imyaka 2 imbere y'amatora. Minisitiri w'intebe mushya washyizweho n'abo basirikare bahiritse ubutegetsi Raymond Dong Sima yavuze ko ari intego ishyize mu gaciro. Ethiopia ejo yatangaje ko yujuje urugomero rwayo Grand Renaissance ku ruzi rwa Nile. Uru rugomero rwabaye intandaro y'impaka zimaze igihe kirekire zishingiye ku mazi anyura mu bihugu bya Misiri na Sudani.